Hadien kajing khang shipor ya ke Bethany Hospital Nongpoh da kibor peniat distrik menta la kumba shibanai tam bad hadin kajing yale kababun na kaliang jong kinong peniat kene ke hospital ha kabayede bad kajing yada na kajing pang COVID-19 hadin bau doktor barang ba jong kene ke hospital ula klatno hadin bau layo ya kene kajing pang hau benai baladep. Menta kesengipat hadin baki bor peniat jong kene ke hospital kilala ban pendep ya baro ki kendon ki badon kam katkum kajing betha jong ki bor sorkar halor kajing sngan jong ki pajba ha kabaide bat kajing a jing sumar ya ki pajba kathan. Menta kesengi u doktor CM Pochna ubade u deputy medical superintendent jong ka Bethany Hospital Nongpoh ula pentip pajba banandu menta kesengi on plino ya ke hospital da ka basumar shwa tangki katto kani ki jing sumar barit Henry ya kites on le lut kat ki badon kam bat on pediang ya kinong wan syak sumar nadu kapor khandai beje hadu saw beje bat kat ki bawan kinsim bat pediang bej ban ajing sumar kumba kalong menta om parla ban sim ya ki jing sumar ki bae namar ka jing bomdon ki doktor hapo ka distrik namar ki babunhi ki doktor ki de na kiwe ki distrik bat kum juru na kiwe ki jelah ha kane kesengi lapen long da kejingilang ke bakerpang hapo kate ke hospital ha ka ba na kaliang jong ba emerald bonds im ubade MLA jong Nongpoh constituency ulalong kumukongsan ha kane kesengi laidon langru uba balajit rani ubade MDC jong Nongpoh constituency nangta ikong RM kurba ubade deputy commissioner jong Riboy district nangta Reverend Albert Ronghang ubade unong yalam niam ubala sotru katto katne ki dekhot bible ha kejing ajing kran jong u bat kumjuru kiwe de kiri pokmat jong athany ha kene kesengi lai poilut ki staff jong kete ke hospital ban sakhi ye kene kesengi lai don langru nadu uba David Sailo Rentatiang ubade chief finance officer rengkat uba Peter Sailo Rentatiang ubade chief executive officer jong kete ke hospital lakan mau kerpangru ya kijing klat jong i Dr. John Sailo Rentatiang da ke babaro ki bon poi ha kene kesengi kilaya yang bat sangap jar si minit lengba kene ke khubor kene ke hospital kalapan banapai ba benadu menta kesengi ke arpusan terik ubrai me arhajar arpau lapli ya ke Bethany Hospital Nongpoh kublai si boni pibaro kakum ngejing batai menta na katoba ga ceremony ngira omba ka kejing play jong hospital kan face wise kama kumne in sedang shwa de limited OPD services kimot ki ga yung in petang in asyatang ki dawai shwa di department ro ki dan menta shwa ki ba in play sha ki detang jong ki lung ki de pediatrics but general medicine but emergency OPD services Hadien gato ngin sapet biang katno ka longka manpower jongi kino ki doctors ki belawan pai ni kinong tre ki lawan pai dan ngin expand so ski ngin expand biang ski kwek ki department ro kumti option gynecology kringin ki pang armat dan ki surgery ya dan angto ka last phase pada ka long ne hal ka third phase ka long ba ngin play baro kha hi kum gi julang means gi nong pang ki ba wan thia hospital ro yamanta ha ka plan jong hospital ka ne kamat in open in phase wise now yamanta sha OPD services ta ya katno kino nong pang be wan ro ngin bo hitang ba ka opening ka kan sedang ka OPD services jang ibat kan ka fever clinic baro kha hi ta kan sedang ba no khandai beje kan kut hodo lai beje ta kino bo wan pada hang ta tengi pada yang bai ta ka shong ha ga yu kam banga batai phi ba ki ka service jang imanta ki depend ki manpower ta ki manpower kam ki doctors dan ki doctors jang ki ba badan syabar ke distrik dan ke badan syabar ke state ke kamtam ni kita ke doctors badan state tengi habut je kondon balabuk ke sarkar la deki lawan pai seniro ke deban ke ban biang baiki ban kinwan de keempat biang kata ke pot tengi ru ngim kwa hiban force ngim kwa hiban bo ke society jongi ro ke jingma te kata ke song ke katkum ke jing ke yat kene ke jing stom banta